Кырым татар милли межлиси Кырымдын эң телükeli ерлерини көстөрген хаританы тизмеге планлаштыра. АТР телеканалынын yayınында милли межлис азасы Эскендер Бариевнин аңлатканына көрө, харитада ишгалчылардын арбий нокталары көстөрүлөжөк. Büyük ыктимал айнен о нокталарга ужумлер керчеклештирилежек. Бу кабы харита Кырым ишгалден куртарылмасын беклеген кырымлылардын аятларını корчаламак үчүн жардамчы болажактыр. Мы со своей стороны сейчас готовим специальную карту, которую мы будем позже давать информацию для наших соотечественников, где лучше находиться, куда лучше переезжать, где те территории, которые в меньшей степени будут подвергаться каким-то ракетным ударам, либо ударам БПЛА. Москва mahkemesinin Айдар Муждабаевге o kadar canı ağırdı ki ona 6 yıl hapis cezası berdiler. Gıyabi şekilde elbette. Terrorizmge çağıruvlarını olar ATR telekanalının baş mudir muavininin Facebook sayfasında 6 yıl evvelsi yayınlagan mesajında taptılar. Anda Айдар Муждабаев Rus casuslarını Ukrayna mabüslerine dengiştirmek ihtimali hakkında yazdı. Hususan Moskvada tutulgan Oleg Sentsov'unu dengiştirmek gerek olganını bildirdi. Bu gibi sözde hükümge jurnalist şakalı bir şekilde cevap verdi. Сумна новина з Рейху прийшла. Я засмучений, мало дали. Я розраховував за підсумками своїх русофобських злочинів років на 8 мінімум. Але все ж таки воєнним судом. Тож відповім на це воєнними злочинами. Рейх, дякую за довіру. İşgalciler denizaltı gemi ve çıkarma gemisinin yok etilgeninden sonra Akyar Deniz Zavodunun çalışanlarını tutmağa başladı. Tintuvlarını pek yayınlamaylar, böylelikle panika yaratmağa istemeyler. Bu hafta Suspilni'ge vergen intervyusunda Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilcisinin muavini Denis Чистяков bildirdi. Büyük ihtimal işgalciler 13 sentyabr günü yüz bergen Akyar Deniz Zavodunda ucumunu sanki idare etken insanlarını kıdırmağa devam etti. Bundan evvel ATR telekanalına bergen intervyusunda Akyar sakinlerinin evinde kutlevi tintuvlar hakkında Akkorçalaycı Oleg Sofyanik bildirgen edi. Onun malumatlarına göre Rus kuvvetçileri onun dostu yaldavcı Igor Ivashenko'nun ve da birkaç Akyarlının evine kelgenler. Olar isimlerini yayınlamamağa rica etti. İşgalciler Sofyanik'nin alakaları olup olmaganlarını sorgan. Onu Akyar'daki patlamalarla bağlaylar. Rusiya şahsi cinayetlerini aklamak için soykırım meselesini çekiştiri. Ukrayna Gaga'da Ruslarının yalanları tesadüf olmaganını ispatlay. Bu hafta Birleşken Milletler'in mahkemesinde Ukrayna temsilcisi Anton Karinyevich bildirdi. Onun kaydetkenine göre Rusya cenkке manaçık olarak Donbas'taki yalan soykırım iddialarından vazgeçmeye tırıştı. Rusya o'zining çıkışuvlarını retorik çıkışuv olarak adlandırdı. Ukrayna ise Rusya'nın yalanlar soykırım konvensiyasını bozganını bildirip, halkara mahkemeden bu davada adli haqqa sahip olganını tasdiklamasını bekley. Ми говоримо про репарації, якщо буде відповідне рішення вже справи по суті, так, але це не ця стадія, це наступна стадія. Якщо суд вирішить, що є юрисдикція, то якщо буде рішення справи по суті, ми дійсно будемо говорити про те, що репарації повинні бути, оскільки Російська Федерація порушила один з ключових міжнародних договорів в сучасному міжнародному праві, один з договорів, який є, як ви чули сьогодні, одним з основоположних для системи міжнародного захисту прав людини.